nasanze kugira inshuti nkawe ako bisa pe Ninguye. Uyu ataraje. Ntongera kunkora kumvika. Sindinga basumubise akadibura mushenzi yibonye miki ari hehe usizara Sasha kanze kwere shenzi byo yigeze etsarambo kane Afi. Mwisho wa mjinga. Mafi. Icyuma kijyana neza. Nakundi nko tumari iki birugado hotera wicanga nawe nguri mu muhanzi bidafite cyo gukumbariye Indi wa hotel. gafi yaga kunyeza kurira kutamubajije cyaba Byanyu ni intambara gusa nta gutekereza. Kutamubajije impamvu icyo bamuhoye. Ubundi se yakubiswe ari wenyine. Gafi. Gafiye. Bino hano. Isa amurwanisha ibyuma. Turukagenda. Wabaye iki? Magukubise. Inde wakubise? Tinga. Aguhora iki? Aguhora ikira? Bwa mukuru wawe yaguhoraga iki? Mukora ibiki? igihe cy'ikisese byose amazi iminsi mbeshya ungiye niki sinakubeshya iki ahangaha ahantu hameze gutyo ni ahantu heza hagara ahantu harenze urabona ari umuntu hari ese ahantu babikora gute ahantu babikora gute ntabwo byashoboka pe ahantu hameze gutya igihe kise umwanya ari umusaruro w'ingufu shawe ntabwo byakunda ahantu hameze gutya ntabwo byashoboka rwose hangana Ntabwo byakunda. Oya bose oya. rwose mbabarira rwose ntabwo Bicheba. Muzi guhubuka gusa ko mushimire ko barinze muri umuna wawe urahonga gusa ushora intambara. Ubu niba niko yatwaye inda. Cyangwa yandi ibindi birwa mu Rwanda mu busambanyi. Muraho gusa mutira intambara mwitwaza ibyuma kwa mahanga. Barubizi. Wabibwirwa n'iki? Wabibwirwa n'iki? Aho gufite kumusaba imbabazi. Urumva? Kandi ukamenya ko abantu bakuru aho bari hose bagomba kurebera abana batoya bakabakemura bagiye gukora amafuti. Urumva? Kandi ukagira uruhare mu kubaka igihugu. Urumva? nabyumvishe yewe Kaho ngiye kumusaba imbabazi. Nawe
sindamuhera hera ntabwo njye mbizi musabe imbabazi wasobanura